Mga kapuso, usa ka Mindanawan ang nag-trending ning baguhay lang. Human nakagraduate og bachelor's degree in nuclear engineering sa United States Military Academy. Ang 24 anyos nga tubong, Kalilangan, Bukidnon Province, sa Second Lieutenant Jason Piñaflor. Second Lieutenant Piñaflor, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Sir Argel, good morning. O sa atong mga kapuso, good morning sa atong tanan. Sir, unang-una sa tanan, we would like to greet you. Congratulations sa imong achievement. Salamat, Sir Argel. Thank you. Sa karon sir, kumusta ka? Kumusta yung pag-uli gikan sa United States dinhi sa Pilipinas? Okay naman, Sir Argel. It took me more than 15 hours. But it was all worth it nga nakauli argid ko din sa atong nasod. Gawa sa among pag-congratulate sa imuha, sir. Welcome home po di ay sa Pilipinas. Sir, throwback sa ta sa imong pagkabata. Before leaving sa Kalilangan, Bukidnon, gikan sa imong grades 1 to 4, ana mo didto nagpuyo sa Agusan del Norte. Kumusta sir ang inyong kahimtang sa kinabuhi kaniadto sa inyong pamilya? So ang akong amahan, sir, is retired military. So dito na siya, na-assign siya dito sa Agusan del Norte. So kami nga yung pamilya, nisunod ni Sir dito. So I studied there till grade 1 to grade 4. So, nibalik na po din siya sa Bukidnon, which is where I was originally born. So, balik na po mi Bukidnon. So, it was a good childhood. We had a good family. So, ang pag-alaga si mong papa sa inyo ha, sir, pang-military po ang style nga na, sir? You know, our father is really strict. He agad mingi brought up with discipline. Those challenges eventually turned into be my akong advantage sa panginabuhi. Especially nga akong gikwapod nga path is sa military. But it was all worth it, sir. I'm looking back at it, I give thanks, kudos akong amahan, Staff Sergeant Jose Piñaflor. Salamat pa. Sir, in your elementary ug high school years, achiever na ba jud ka academically, sir? No, sir. Actually, dili ko achiever. No? I would say myself nga ako average ra gyud ko in terms sa akong mga performance. I didn't achieve a lot. I just wanted to enjoy. Happy-go-lucky rin ko nga tao, sir. So, I couldn't say nga achiever na ko, bata pa lang. Sana all gyud ta anang happy-go-lucky, sir. At what point sa imong life na realize nimo nga gusto nimo nga mahimong sundalo pohon? You know, as a child, nagtako ko nga makita na akong papa, gisuot siyang uniforme, mo duty siya, gawas siya. Sulod sa akong huna-una nga, well, sometimes, or kanang in the future, inana po na akong buhaton. So, since I was young, naanagin na siya, nisulod na siya akong una nga I would like to be like my father. Sir, sa imong stay sa Philippine Military Academy, kumusta ang dagan? Oh, it was so hard, Sir Argel, no? It was, I think, the hardest year of my life. Kung grabe kalisod yun ang PMA. Tinuod yun tong ingon ni Senator Bato sa una, no? If you finished plebe year in the PMA, you can face the whole world. And it was so hard. Kung hatagan ko, you know, bisag hatagan ko million para tutuhon sa akong first year, I would not do it. It was so hard. But I'm so happy nga na nag-graduate na human gyud ako ang akong 1 year sa Philippine Military Academy. It prepared me for my West Point journey, and hopefully it will be a stepping stone for me sa akong pag-start sa akong military career. Sir, given nga supportive kayo imuhang family si mo, what was their reaction katong gi-inform nimo sila nga you will be flying to US aron ipadayon ang pagtuman sa imong dream nga mahimong usa ka sundalo? They are very happy, Sir Argel, no? Especially my dad, akong papa. Lipay kayo siya. Lipay na gani kayo siya nga nadawat ko sa PMA, our most prestigious military school, leadership institution there sa Philippines. So, dili gid siya katuo at first, but then when nag-sink in na sa iya, I could say na dili ma-describe sa words ang kalipay ng ilang gibati, ang ilang gibati. Sir, how was your 4-year stay sa US Military Academy ug unsa ang mga challenges nga imong na-encounter along the way? So, Sir Arjun, one of the challenges nga akong na-encounter, no, first and foremost, is ang pagkaon, ang food. Walay kanon dito sa West Point. Sayra sila mag-serve rice, and their food is kind of different sa atong unsang gina-serve sa ato adiri. So that was one of the challenges that I had. Another one was cultural, no. US Army, grabe sila sa ilang punctuality.
they are more than 5 to 15 minutes early sa tanang formations. So for me, labaw na kita nga mga Filipino na atay ginatawag ng Filipino time. No. Sa ako I would be on time, but for them that is late. If you are not 5 minutes early, you are late. So actually I was one of the cadets, the first cadets akong class na punish for being on time, not even being late. But para silang standard, that was already late. Jessen C. Venera. Sir, karon, what do you look forward o what can we expect from you? Mag-serve ba ka sa Armed Forces of the Philippines, sir, or mubalik ka sa US Army? Sir, ang akong kasing-kasing o ang akong future, I already envision myself to be serving in our armed forces. So, diri ko mag-serve sa Armed Forces of the Philippines. I know a lot of people, diri ka pangutana kung mubalik ba ko or dili. Actually, naanak ko diri, nakabalik na. Mo ni ang akong kuan sa akong kagalingon. Ako yung iserve ang atong country. Sir, lastly, what is the best thing being a Mindanaoan? The best thing being a Mindanaoan is, of course, the people from Mindanao supports you, and that's the biggest thing that I am proud of. Nakita nga Mindanaoan, you are tightly knit. We support each other. Ug malipayon kita nga Filipinos. Daghan kay salamat sa kan Lieutenant Jason Peñaflor ug garbo ka sa tibuok Mindanao. Thank you, Sir Argel. Ug sa atong mga kapuso, thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.